Muunja Michael Nduyu nethiritwe akiuria thirikari ithirwe igichunkunu na makanisa zaraza kwithirwa jakiambiriria riuga makanisa zaza mweneja urongo kumana nabo kwithirwa bagichwa antu abo kwithirwa bagitumiriria ruteto nkuruki nethiritwe akiuga aikinya baria bakunja bariba urongo ni babatere kwithirwa bagichunkuno ni untu baingi bao ni bagutuma mwanka baria bauma bakethirwa bakigwatwa ni aibu. Kaitene kau makanisa ya rumeri mathina mwanya buru maturene kumania makarika ya thithi aria mutumirio Monturutu Paul Mackenzie Bishop munene wa kanisa Wonder of Faith Michael Nduyu na atongoria bangi oba kanisa buru bakiuria thirikari usunkuna bubo ya buru kuringana abo buru au ni othina buru eri makanisene kiki na mono ni kwithwa kwina pastors batena shiari batena mtu baomba kubaringatia ni mtu adwanya kulukula kanisa akalula kanisa inyete kumekanyere tole kali etena yani etena lietwa ni mtu tu awire eta kairi antu ba murungu ko ni nkolomba thirikari kera kwina mtoto ta baba sakaola ni kuthinga tobwega o kanisa imenyeka yumete na edeno na ite na mission yo impi eromba lyambomba kuromba ni anabonde atumira baba utumeria wa muntu ewe na baba wake wakiro ukwereweka ithirikari ukwereweka ni aturi kanisa kwereweka utweke wa mutumeria na iye no we wambirie ndini yao no we wambirie ndini ya ora akwebeta nyo ndini yao yongwa kengo mwana asoka kurithe abetia ithia amwonire teu niu Nkuluki Bishop Nduyu kanisa ni kurukirite ndoa nene muno nonto mwathani arenda thaino tukinyite mwathani arenda kureta nkoro cia ana icokere baithe na nkoro cia baithe icokere ana na nikengo mwiri wa Kristo gumba kurugama bwega utikaye kuma urutani bwa bwama nonto urutani bwa mabogoka bwathuka gukaya na thina muno kiri antu bara njato cia Ngai ikathuka na ikaruta antu bakathukia na rwiru aria rwoburu baikungura kiatho kimo kio kia mwanya kanisene ya Murinya Wonder of Faith ntere cia kirua ikole ikeno gikenene muno tukae na baba wetu preside bishop wa Wonder of Faith Church ibaba wetu endete wakiwa na mam walitutembelea tukicelebrataga 10 years anniversary na tukuwa na Mulungu munene ko tukulukite mantu cia maingi muno jeno itomono lakini narua tukwira Ngai bwaga nuntu for 10 years tegento mochedo nkiripotera weru weekend kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi.